Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belran News. U nwa halwa lwo kalulaho zwi khakhisa vhukoni ho khetheaho ha tshivhindi u vusuludza sele dzo huvhalaho naho muthu ono litsha u nwa hune a khou pfi ngudo ntswa i ralo. Tsedzuluso yo anḓadzwaho kha Journal ya Nature Communications yo bvisela khagala uri vhulwadze ha tshivhindi vhu vhangwaho nga halwa vhu vhanga mpfudzipaḓo milioni 3 ḽifhasini ṅwaha muṅwe na muṅwe. Ngudo yo rangwa phanḓa nga vhasedzulusi u bva University of Illinois Urbana-Champaign. Mililo ya ḓaka ya Canada ya ṅwaha wa 2023 ya fhira rekhodo yo ita uri vhathu vha milioni dza maḓana mararu fuṱhanu vha feme mupe wo tshikafhalaho ngei devhula Amerika na Europa. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Nature yo sumbedza uri tshikafhadzo ya mupe u bva kha mililo ya ḓaka i khou ṱumanywa na mpfu dzi fhiraho zwigidi zwa 40. Zwi tshe hezwo ralo, mililo iyo ye ya vha hone vhukati ha ṅwedzi wa Shundunthule na Khubvumedzi yo tshinyadza hekithara dzi ṱoḓaho u hovhelela milioni dza 18. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Tsinghua University. Mapholisa vha Mujajiskloof Strickni tsha Mupani vunduni ḽa Limpopo vha khou humbela thuso kha miraḓo ya vhadzulapo u ṱoḓiswa vho Sikhoputso Mueti Mafa vha miṅwaha ya 19 vhane vho vhiga upfi vho ngalangala nga ḽa malo ḽa ṅwedzi wa Fulwana uno ṅwaha. Vho Mueti Mafa vhane vha bva muvhunduni wa Matipane kha Muwali ndi vhane vho guma u vhonala kha khempe ya Lomonde Cop Rehabilitation. Hu khou pfi vhathu vhane vha shuma u ṱhogomela henefho vho zwi vhona nga murahu uri vho Mafa vha khou vhonala he vha fhedza vha tshi khou ḓivhadza vha muṱa khathihi na vhashumeli a tshipholisa. Vho Mafa ndi vhe vha ṱaluswa sa mulwadze wa muhumbulo. Mapholisa vha khou ita khuwelelo kha vhane vha nga thuso vha wana uri vha kwame vha tshiṱitshi tsha mapholisa nga u ṱavhanya kana u fonela 08600 10 111. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News muthetshelesi are una mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu vha ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhelana o tshifhingani tshiḓaho. Nda lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.